Kaile TDM Football News Pan sila ni tu zan chang ki soi ding FIFA World Cup tu ni le som ni le group stage poisen nung pen poisen thum na ki pandita mo ena tua nung pen poisen ni na chang pen manta ena pol khatte o su pan ka ring ati cha khinom pol khatte alame thoi lai om pol khatte be jong en lam cha ring ati cha khinom tolaya osu pana round of 32 atung ding ve lak pana pol khatte pen osu pathama dutiya ki tu ring ma chi khong mina to song pan tu zanan jeng sang nai khat le langa ki soi ding group B eng intek Canada te ya to gen to ne ma ena ama group pen Canada Tukchang Bosnia Switzerland Tukchang Kata ama tang mina to la ta din mon hoi le pen Canada matli Switzerland matli Bosnia le Kata mat khat tok ma ena himuna ama tang lakpana to jana ki sui ding pen intek Canada le Switzerland ena monoma maring ahang pen ama gelen matli to nga khin hena azo pen also pathama to ka round of 32 ka ding to chang ama oi position adang khata Canada le Switzerland hi lo khat pena Bosnia le Kata hi ya jong monoma maring ahang pen ama te ya azo ina matli nga ding ai chianga to hi le ama wa ding pen round of 32 akana ding chance ina aniwa akiri zenjena le Bosnia le Kata bang akiri ro level ama matni to bang nga de chianga ama pen ani to wa group stage pan zong in lam che khathe to changa khatte dena zolong phamo de ina to songa Canada le Switzerland ma to monoma manje inte Canada te jong na sema ma inte ga hi naw to prita te thapiang na jong khau pai ma to be to lo alang khada Switzerland jong hoi ma mau kenga jong uyopa khonga soi amin thang khan le niom to changa hi inte Canada le Switzerland poi jong monoma ma ding to khit changena group B ma hi Bosnia le Kata jong group stage mana kana ring han chem le changa monoma ma ding chi to zan nai khale langa group B te amo na masa Switzerland le Canada to khichang Bosnia le Kata inche to jong angak zoten ngaklai ni chine le long na mai